gledalci, dobar dan. Naša nova 25. emisija Čuturica, sa kojom ste se već upoznali. Znate zbog čega je ova emisija osmišljena, znači da svima nama napravimo jedan pravi temelj života, opstanak, bolji standard, da nam mladi ostanu ovdje, da ne idu nigdje odavde, da živimo život u skladu sa prirodom od prirode, da nam sve bude na svom mjestu i onda i lakše ćemo taj teret života koji nas čeka podneti i da smo najvažnija stvar složni. Ova emisija treba sve nas da poveže i da jednostavno u ovom našem, da kažem, dvorištu, to je mjesto koje je Srbija, sve postavimo na svoje mjesto. Znači, ova emisija je posvećena tome i shvatite ovo ozbiljno, nije ovo kao emisija samo da gledamo i ovo ono nešto tu pričamo, nego da se povežemo i da u saradnji sa nama dođete do nekih pravih informacija šta i kako treba uraditi da bi nam svima bilo bolje. Tako je. Tako je. Eto, poštovani gledalci, malo po malo i dogura smo i do ove 25. emisije koju smo nazvali Čuturica. I danas smo pripremili za vas vrlo interesantne teme sa još interesantnijim i zanimljivijim gostima. Uživajte zajedno sa nama u današnjoj 25. emisiji Čuturica. Poštovani gledalci, još jedan putopis ansambla Čuturica. Nalazimo se u Ritopeku, naselju. Spustili smo se ovde kroz to naselje do samog Dunava. Ali ono što hoću da vam kažem, Ritopek je poznat voćarski kraj. Znači, prošli smo pored mnogobrojnih parcela, trešanja, bresaka, ali najviše je poznat po trešnjama. Znači, ovdašnji meštani beru to voće na veliko i to voze i prodaju na Kvantašku pijacu na Novom Beogradu. Ali ono zbog čega je naša ekipa ovde, evo vidite ispred mene naš lep plavi Dunav i došli smo ovde zbog ovo ovde ispred nas je velika skela. A zašto služi ta skela, sad ću vam reći. Evo, idemo pravo na skelu. Nekada su, poštovani gledalci, kao što i sami znate, skele bile veoma važne za prevoz ljudi sa jednog kraja obale na drugi. Ova ovde skela, ja ne znam koliko je ona stara, ali još uvijek je u funkciji i eto, kad neko hoće da pređe na ovu drugu obalu, dođe ovde i prelazi preko Dunava pravo, eno vidite, vidi se ovde onaj put, znači dotle dođe i idu na drugi kraj ljudi, eto da obiđu ko je gde pošao. Vidite kako izgleda ovde, stvarno je prelepo. Evo pomenuh vam onaj put koji se vidi odavde, nadam se da ćete i vi vidjeti. Vodi, to je mesto Ivanovo, znači to mesto se zove Ivanovo, a odmah iza je Pančevo. Znači ljudi idu svojim, neko ima tamo njive, neko ide u goste, znači svako sa svojim obavezama prelazi, znači ovom skelom može i automobili, bilo šta, traktori, eto, jednostavno ko kakvu obavezu ima, ko sa bilo kojim prevozom dođe na skelu i pravac Ivanovo. Znači ovdje je to najbliže. Eto, toliko o današnjem putopisu.
Poštovani gledaoci, vidjeli ste naš zanimljiv putopis, a sada samo zbog vas i za vas na redu je tekst duet ansambla Čuturica. Kako mi je lepo kada kod mene svratiš. U mojoj duši tada je sreća, a kad odeš, život mi skratiš. Samo ti si mi drag i mio, dugo kod mene nisi bio. Srce mi u košmaru kad vidim datum na kalendaru. Sve je isto kod mene, tvoj kalendar na zidu stoji. On me na nešto podsjeća i tvoje retke dolaske broji. Dođi mi, poželjela sam te, neću više kalendar da gledam. Želim da si uvek uz mene, da moje usne tebi predam. Samo ti si mi drag i mio, dugo kod mene nisi bio. Srce mi je u košmaru kad vidim datum na kalendaru. Poštovani prijatelji i budući naši saradnici, tema emisije Čuturice zdravlja. U ovoj temi govorimo vam o tome šta treba da uradimo da bi nam taj temelj zdravlja bio kako treba. Kao i što cijela emisija govori uopšte o temelju pravilnog načina života, ekonomije i svega. U prošloj emisiji govorio sam jednu važnu temu o trudoći vode, kako se ona meri i to je vrlo bitno da znate i da razmišljate o tome. Pre nego što želite da neku vodu koristite, sa nekog izvora nešto, da vam bude stalan izvor za korišćenje vode, morate provjeriti sve to da li u redu i tvrdoću, da bi onda bili sigurni šta pijete. Danas ću nešto reći u vezi kombinacije vode i hrane, znači kada piti vodu, kada ne piti vodu. Pošto je to vrlo bitno, ja sam primetio kako se ljudi ovdje hrane i deca, omladina, kupiju kefu, sendvič, picu, brza hrana, prvo to ne valja, drugo uz to flašicu pola litre Coca-Cola, to tek ne valja. I znači imate dve stvari koje ne valjaju i uglavnom ljudi se, pogotovo u gradima, tako hrane. I im je sve sistem omogućio da im bude pristupačno, znači ono što ne treba, a ljudi koriste to, što je najgore. Znači nemojte ljudi finansirati nekoga ko vas upropašćava. Znači morate da koristite ovaj naš organ ovdje koji je ovdje unutra, ne 30% nego 100%. A u ovoj situaciji koja je sada, ova korona i ova reality sa medicinom, 150%. Znači, moramo se nekako promeniti i samo jedna stvar može nas da spase, a to je znanje. Znači, u prirodi imamo dosta toga, ali nemamo dovoljno znanja ili ne želimo da naučimo. Upravo mi o tome govorimo i da skrenemo pažnju vama, vašoj deci, šta treba da uradimo da bi nam bilo bolje. Nemojte decu učiti pogrešno, pogotovo ovo što od nas zavisi, to je voda, hrana, vazduh i to je to nešto što je taj temelj što moramo da čuvamo i da pazimo šta radimo. Znači, pazite šta pijete, pazite šta jedete. Kada hoćete da pijete vodu, znači nikako posle hrane, posle obroka, ručka, ništa. Zaboravite na vodu, zaboravite na bilo koju tečnost, ali vi znate da je voda najbolji i najveći prirodni rastvarač. Sama reč rastvarač znači da rastvara. I sad ako vi unesemo, govorimo o pravilnoj ishrani, sve to što je potrebno našim ćelijama za ishranu, a to je vrlo bitno, ako posle ručka popijete čašu vode, znači voda te hranjive materije rastvara i ćelije ne dobijaju taj kvalitet ishrane koji bi bio bez konzumiranja vode. Znači, pod uslovom da se pravilno hranite, onda zaboravite vodu bar sat vremena posle obroka, a isto tako i pre obroka. Pola sata, ali isto najbolje sat vremena. Popite vodu i posle toga nešto, ako je vreme za obrok ili ručak, onda možete da jedete. Vrlo je bitno da prenosimo to deci i skrećem pažnju roditeljima da zaista malo povedu računa, jer
sve deca uče od roditelja, roditelji od svojih roditelja, uglavnom kako ne treba, nepravilan život, ovo je uhvatilo maha, sistem radi svoje, samo neki biznis, pare, a ljudi su u haosu, jure, i nemaju vremena da razmišljaju, mislim, nemaju vremena, nego uopšte se ne posvećuju tom razmišljanju, nije tu vreme u pitanju, znači morate pre nego što odete da bilo šta kupite, da razmislite, a u saradnji sa nama, vi ćete znati šta da kupite, a šta da ne kupujete. Zaista mnoge stvari nam nisu uopšte potrebne, a ljudi to baš konzumiraju. Isto i za piće. Znači, zaboravite na vodu posle obroka i to neko vreme ispoštujte. Ja sam imao isto taj problem, kao i većina, radio sam pogrešno i onda kad sam to naučio, sad mi nije problem, uopšte ne pomišljam da popijem vodu posle obroka ili bilo koju drugu tečnost, nema potrebe soka u ovom. Znači, to je poenta što sam hteo da vam kažem danas o tom konzumiranju vode. Odrasli mora da piju 2 litra vode minimum, a još više to je bolje, ali morate paziti ono iz prethodne emisije, to doći ako je ta voda tvrda, onda ako pijete tu količinu koja je potrebna, onda možda napraviti drugi problem. Kamen u bubregu ili nešto drugo. Molim vas, shvatite neke stvari ozbiljno. Pratite situaciju, ovo što se dešava sada, ovaj pritisak strane medicine na sve nas, a mi smo ti koji treba da odlučimo nešto i treba da imamo znanje da se sačuvamo. Pogotovo ljudi koji žive u gradovima imaju mnogo veći problem. Jer baš primetio sam, to je klasika. Prodavnica, brza hrana, ovo, ono, kupuju te neke stvari, pića koje ništa ne znače, ali eto, troše novac za nešto što im ne treba, bolje taj novac usmerite za ono što vam treba. U druženju sa nama vi ćete sve to da naučite. Ne može sve u emisiji da se prikaže, ali u kontaktu sa nama dobit ćete neke informacije koje su veoma bitne za sve nas. Prijetno, u sledećoj emisiji pričat ćemo nešto isto važno, na što treba da obratite pažnju i samo posvetite se ovom organu i dozvolite tom organu, povećajte procenat korišćenja, jer zaista minimum je neophodno sad u ovoj situaciji 100% da pazimo šta radimo. Znači moramo da razmišljamo šta pijemo, šta jedemo i to je to. Ukoliko želimo da nam bude lepo i nama i našoj deci i da očuvamo i prirodu i sve. Pozdrav, do naredne emisije i nove teme. Poštovani gledalci, tema opstanak u našoj Srbiji, povratak boljem životu. I kad je o tome reč, mi se danas nalazimo selo Busije kod Batajnice i Stare Pazove, tako je. I reč je o jednom divnom događaju, o jednoj divnoj manifestaciji o kojoj će nam nešto reći sam organizator udruženja, glavni i odgovorni za udruženje Zavičaj, Nenad Abramović. Izvolite, Nenade. Hvala emisiji Čuturica, pozdrav za sve gledalce, hvala što ste došli da ispratite jednu kulturnu manifestaciju u okolini Beograda, krajiškog naroda. Kao što vidite, ovde danas bilo preko 2000 ljudi, usprkos vrućini i usprkos raznim drugim dešavanjima koja se dešavaju, kao što su vašari uoči Vidovdana i tako dalje. Hvala ekipi Čuturice što je došla, hvala što ste nas ispratili i ja se nadam da ćete s ovoga skupa prenijeti jedne predivne utiske svi skupa. Ovo je ujedno da kažemo da je naša Srbija prebogata, da je prebogata ovakvih ljudi, ovakvih manifestacija i kad smo svi zajedno onda smo najjači. Tako je, nećemo vas mnogo mučiti, vidim da je ovde dosta truda uloženo da se sve ovo organizuje, došlo je puno ljudi, normalno moglo je još više, evo apelujem za iduću godinu da nas bude 100 struko više. Hvala Vesna, hvala emisiji Čuturica, pozdrav za sve gledalce, pozdrav za celu Srbiju koja nas gleda, pozdrav za Republiku Srpsku i najveći pozdrav za Republiku Srpsku Krajinu. Hvala vam. Nenade,
Recite našim poštovanim gledalcima, koliko dugo se bavite ovim organizovanjem ovakve divne manifestacije? Prvo, ja sam krajišnik, koji sam i učesnik ratova za srpski narod. Znači, ovim patriotskim činom sam se počeo baviti 90. godine. Znači, ovim se bavim 30 i nešto godina. Kroz razne skupove. Što se tiče ove manifestacije, tu sam aktivan 10 godina. Dobro. Pa, evo, ja bih iskoristila priliku da vam se zahvalim na ovom divnom poklonu koji sam dobila u ime ansambla Čuturica, u ime emisije Čuturica, jer sam junački danas izdržala baraban sa kolegom snimateljem, divan dan sa vama. Može, sa Kosova, iz Dečana, može. Prijatno, poštovani gledalci, još jednom hvala na ovom divnom poklonu. Nenade, a šta ćemo da poručimo našim poštovanim gledalcima, građanima Srbije? Pa ništa, da čuvaju tradiciju, da čuvaju krajišnike, jer krajišnici su jedno blago koje je u Srbiju produhovilo, koje je u ovoj Srbiji donijelo neku novu energiju, neke nove izazove, neke nove mehanizme, a isto tako ponijeli su ono najbolje svoje ovde, a isto su prihvatili i ovaj narod ovde i hvala, živjela Srbija. I da se odazovu iduće godine u što većem broju, svake naredne godine, poštovani gledalci, da nas bude što više na ovakvim divnim manifestacijama. Evo, ja sam dobila od vas poklon, a od nas u ime tima Čuturica ja vam dodeljujem ovu zahvalnicu što ste nam bili gosti danas i što ste nas lepo dočekali. Evo, možete da pokažete. Znate, evo, opstanak u Čuturici. Opstanak u Srbiji, poštovani gledalci. Šta da kažem? Uzeše nam sve osim duše. Sve su nam materijalno mogli uzeti, ali dušu ne mogu. Duša pripada nama, našem svetosavskom pravoslavnom srpskom narodu i pričajte svojoj djeci ko su im bili preci. Živjela Republika Srbija, živjela Republika Srpska, živjela Republika Srpska Krajina i sav narod dobar od Batajnice, Busija do Tokija. Sretno živjeli, želim vam sve najbolje. Zahvaljujemo se gospodinu Bursaću. Ja ću pozvati Nikolu Đapića da održi kosačku zdravicu. Izvolite. Živjeli nam, dragi zemljaci, živjeli vi ko je vaš. Pomoga vam Bog i svi sveci u 12 mjeseci, bili vam na pomoći po danu i noći. Bijele vam se izjanjile ovce, bijesni baci razbucali doce, koze vam vrane prekrile strane. Ko vam loše mislio, na štapu visio, bio tanji od konca, crnji od lonca. Sve mu se izjalovilo, a žena mu se natovila. Živjeli! Gračanice i gazime stana, ne damo te vaskrslo Kosovo, najsvetije polje Srbinovo. Ne damo te vaskrslo Kosovo, najsvetije polje Srbinovo. Evo, ja moram da kažem da je Vida jedna diva krajiške muzike. Rijetke su ovakvi glasovi, rijetko je ovo sve, ali to nam je iznjedila naša krajina. Naša, obično kažu, tamo gdje je čovjek rođen, to određuje njegov karakter. Jer Vida je
naša, zbog toga i ovaj njen glas koji protrma sve ovdje prisutne, koji dobiva najveći aplauz. Zbog toga vas molimo još jedan aplauz za našu kraljicu, za Vidu Zec Jurić. Ja mislim da Krajina nikad nije imala ljepši glas. Hvala vam. Radnika uboga. Ajde, dođi ti vamo, ajde. Znači on je kriv, on me zvao, ja sam došao, njega grdite, nemojte me doći. Žegni ga, brate, ali Zale, mogu da ništa specijalno. Željko je učesnik. Ako neko od nas ne udari ono pređe. Sa nereprezentacije Srbije. Čuvajte, momci njega. Hoćeš kosu? Svak svoje brojeve koji ste prošli. Ivo Jokić počinje posjetbu. Drago, uzmite svak svoje brojeve kako poprati. Ajde da pozdravimo Ivo Jokića. Ne znam, nešto su se špetrali u ovoj vojvođanskoj ravnici i vojvođanskoj travi. Navikli su oni tu planinsku travu, tamo onu koja je najviša 10 cm, a ovo od metra, teško se oni snalaze, ali to su divovi, ja sam ubeđen da će oni. Bog je htio da živim, da stojim i postojim i da ti lice kažem na milosti. Koliko je bilo kosa, pitam? Šta? Sad je on uzeo sebe. Plus za rakiju. Kad je očeo gledko od glas, juče, prvo za vas Kako treba! Pojačaj i žene i piće, niko nije verovo jednom ostarice. Poštovani gledalci, ovdje smo na jednom mjestu koje se uređuje jezero u Resniku. Nema nikoga vjerovatno zbog jačine sunca to, ali ono što mi radimo u našoj emisiji Ekologija, uvijek na ovakvim mjestima mora da ima ono isto, a to je đubre. I htio sam da snimimo ovo, da pokažemo ljudima, da utičemo malo na svest, jer stvarno
shvatim zbog čega ovo ovako. Kad nema ljudi, uvijek ima đubreta. Kad ima ljudi, onda ima još više đubreta. Dajte malo da pogledajte. Evo je ovo jezero, dole se navuklo u lišće, znači sa obale teško ko može dođe da se kupa, ali vidite kako se navuklo ovo polje. Malo vas utiče na ove ljude koji to vode računa. Ja ipak ne verujem da je ovo sve vetar razneo, ali eto. Evo, pogledajte ovaj kako je napravljena. Ovaj kako je napravljena. Napravljeno lepo mjesto za sedenje, klupa, stolice, a pogledajte na što liči ovo. Šta je ovo ovdje oko klupe i sad ti trebaš da sedneš ovdje i da provedeš dan, recimo. Pogledajte ovo. Nevjerovatno. Eno tamo kanta za đubre, a onaj solarni, vjerovatno više MTS punjač za telefone USB, ali eto, to je tako. Evo, Vesna nosi neku značku, uspomenu od trske. Evo, pogledajte. Naravno i ove, vidi se da to neko nije ni nosio skoro i šta se ovdje dešava kod nas, sve neorganizovano u ovoj zemlji. Moramo, Čutorica izgleda, mora mnogo da zapne da bi to bilo normalno, što ne treba čovjek da zapne, sam to da za sobom ne ostavlja ovakvu sliku. Toliko za sada, ovo smo sada pokazali kako ne treba. Nadamo se da će da to sve da se ispravi. Prijetno, vidimo se u sljedećem prilogu. Opet nekom ružnom, jer ovaj deo emisije pokazuje to. Sada idemo na drugi deo emisije Ekologija, o onome što je bolje i kako treba. Poštovani gledaoci, započinjemo temu Život u skladu sa prirodom i od prirode. Još uvijek smo bazicirani na ekologiji. Tema današnje emisije nosi radni naziv Upravljanje, tretman opasnog otpada. Pre ove emisije imali smo prilike da nešto više čujemo o problematici ekološkog kriminaliteta koji zadire duboko u tematiku posljedica stvaranja i nekontrolisanog širenja opasnog otpada. Naš stalni gost i saradnik, redovni univerzitetski profesor dr. Rade Biočanin, pukovnik ABHO, naučni savjetnik Evropskog defendološkog centra i ekspert za zaštitu životne sredine i ekobezbednost. A sada, ovako, kad utihnu reke i ptice i posvuda zavlada tama, ipak će ostati sunce koje sija u nama. Eto, poštovani gledaoci, nisam mogla, a i ovdje da ne ubacim ovako divne stihove na samom početku. Dobrodošli, Rade, u našu emisiju Čutorice. Dobar dan, pozdravljam urednike i naravno naše stalne gledaoce. Sa željom da u narednom periodu još više živimo u skladu sa prirodom. Jao, da će Bog. Evo, ja sam opet pripremila nekoliko pitanja. Recite nam zbog čega smo danas odabrali baš ovu temu da se gledaoci bliže upoznaju sa tematikom opasnog otpada. Od danas
od danas do jedno mjesec dana zaista imali smo puno aktivnosti oko studijske putovanja, tako da ceo juli mesec i dobar deo avgusta prošao oblasku nekih naših znamenitih predela, pre svega ruralnih područja, Stara planina, Mojsijske planine, Jastrebac, Kopaonik, Željin i mnogo koje druge. Posebno oduševila Stara planina i naravno ta odluka meštana da odbrane svojim telima da se ne gradi mini elektrane. Znači, desi kao što je to nekada bilo da od Rogatice do Ustiprače, to jest ono od Aleksandrovca do Raške. Hoćemo li čuti ovu opštu definiciju i podelu opasnog otpada? Pa, znate šta, ja sam objavio mnogo knjiga na ovu temu, imam mnogo definicija i vrlo često kažu otpad je otpad, ne može. Znači, to su hemijske dnjenje ili smeše koje posle tretmana sa nekom proizvodnjom budu van proizvodnje, ali još uvijek mogu biti u upotrebi s ciljem, naravno, njihovog reciklaže, to jeste davanja nekih novih supstanci koje mogu da ponovo ovaj otpad ubace u sirovine. Kao što vidite, još jednom, to su hemijske dnjenje ili smeše gasovite, pa da kažem, tečnog i čvrstog stanja, mada mi najčešće kažemo čvrstog stanja, koji mogu da nanesu ozbiljne posljedice po ljude, zdravlje, kvalitet života i naravno životnu sredinu. Mi smo deo jedne planete Zemlje na kojoj danas živi 7,6 milijardi stanovnika. Zamislite, svaki stanovnik u proseku proizvodi negde oko 0,7 kg otpada dnevno, puta toliko koliko je to otpada. Kao što vidite, sve drugo da zanemarimo. Otpad je ta koji utiče itekako na mnogo šta, a pre svega na klimatske promjene. Dobro. Sa opasnim otpadom se mora upravljati na način kojim se obezbeđuje najmanji rizik po ugrožavanju života i zdravlja ljudi i životne sredine, kontrolom i merama smanjenja. Tako je. Na prvo mjesto uvijek treba staviti minimizacija, smanjenje. Jer s jedne strane imamo input ulaz sirovina, onda ide ona proizvodnja, zatim izlaze su gotovi proizvodi, otpad i taj otpad sad treba staviti kroz cirkularnu ekonomiju ponovo u kružni tok, da ponovo bude sirovina, uz dodavanje naravno nekih supstanci. Naravno u ulazu su pored sirovina aditivi raznih koji su nažalost jako otrovni i mnogo šta drugo. S jedne strane su tehničke vode, s druge strane otpadne vode. Kao što vidite, kad govorimo o otpadu, znači moramo da imamo u vidu da su otpadne vode otpad. I šta podrazumeva na vaše pitanje koji je odgovor? Odgovor u smislu smanjenje, minimizacija na početku, zatim prikupljanje, zatim sortiranje, transport, reciklaža, onda naravno transport ponovo tamo do te sanitarne, da kažem, deponije i tu mnogi šta završava da bi na kraju neki otpad čak stokirao neko od nas, nekim drugim zemljama sveta, da je to tako, znamo šta je bilo sa radioaktivnim otpadom u Vinči. Dobro. Gdje se stvara i koje grupe medicinskog otpada se smatraju infektivnim, odnosno opasnim? Prvo da kažemo da se medicinski otpad stvara pre svega u zdravstvenim ustanovama, a to su klinike, poliklinike, bolnice, zatim ambulante i naravno instituti, medicinski fakulteti, ali ne samo oni. Tu možemo sigurno svakako smatrati i farmaceutski otpad, ali ne otpad u proizvodnji, no otpad u primjeni. Kasnije vjerojatno će biti jedno pitanje vezano šta sa tim farmaceutskim otpadom, jer zaista tu imamo mnogo problema. Mislim da imam. Idemo ovako sada na podelu medicinskog otpada koji je od velikog značaja za njegovo zbrinjavanje na nivou gradova, opština i mesnih zajednica. On može biti toksični, hemotoksični, radioaktivni, hemijski, ali svakako dve grupe otpada treba staviti na prvo mesto. Pre svega to je infektivni otpad i patoanatomski, znači to su organi tela. I najveći problem je šta s njim. No dobro, tu se mnogo otišlo u smislu tehnologije zbrinjavanja tretmana tog otpada, jer u okviru svake zdravstvene ustanove skoro danas imamo te incineratore gde se pribjegava nekom metodi neutralizacije, to jeste uništavanja. Sad, kako je to integralno upravljanje čvrstim otpadom u našoj zemlji i okruženju? Pa vidite, naša zemlja ima uređene, poluređene deponije i naravno nekoliko regionalnih deponija, 7 za sada završene. Međutim, šta je problem? Još uvijek nismo rešili transfer stanice, to jest nismo rešili tretman otpada do kraja. Šta to znači?
Znači, sve ono sam malo pre nabrajao do prikupljanja, reciklaže, sabijanja zemlje i sve drugo. Međutim, problem je šta? Tretman tih otpadnih voda koje se tu stvaraju, to jeste kontrolisano sagledavanje i prikupljanje metana koji se oslobađa tu prilikom sagorevanja. Za sada on se ne koristi, za razliku nekih zemalja sveta kao što je Švedska ili naša Austrija koja je blizu nas, koje koriste za zagrevanje. Ja se nadam da će to jednog dana biti kod nas. I kad smo već tu, možda malo kasnije nešto kažemo o njegovom akcidentu koji se desio skoro u Vinči, jer na neki način to je mali Pomenut ćemo obavezno, pomenut ćemo. Idemo sada, rak rana u našim stanovima, odnosno kućama, gde prevladava starije stanovništvo je čuvanje medikamenata, lekova za isticanjem rokova upotrebe. To je baš dobro ste rekli, rak rana. Pa jer vidite starimo, sve uzme lekove ne voli, oni to skupljaju, prikupljaju, ako im prošao rok upotrebe, oni dalje to čuvaju. Šta je problem? Znači problem je od istrošenih lekova koji se moraju vraćati, zbrinjavati. Ali to za sada nema neke rešenja. Mi da bi ušli u Evropsku uniju imamo i tu neke obaveze, neke poglede koje moramo da ispunimo. Šta to znači? Znači taj prodavac, to je proizvođač otpada, mi imamo neka fabrika koja proizvode te lekove. Znači moramo to povratiti nazad i da se to centralizirano zbrinjava, to je da se vrši njihovo sagorevanje, to je ono što ne možemo da uradimo da izvozimo vani. Za sada tu imamo velike probleme, to su velika skladišta i ljudi čuvaju u kućama. Profesore, da li postoje opasnosti i rizici vezani za neadekvatno upravljanje opasnim otpadom? Kako da ne? Pre svega to se odnosi na nesvozno širenje, a imamo prilike da vidimo ovih dana u Beogradu, kad su ona tama sa brojnim polutantima nadvod nad većim dijelom Beograda, zatim uveče prilikom taj saobraćaj i naravno industrijska postrojenja, ali posebno tamo gde dolazi do kontrolisano širenja smrada od otpada, znači moramo pribegavati nekim novim merama. Te mere se odnose pre svega, ponovo kažem, na tu reciklažu, to je incineraciju, to jeste jedno bezbedno odvoženje na mestu gde se vrši krajnji tretman. Za sada smo tu dosta toga uradili, ali još uvek imamo mnogo posla u narednom periodu i mislim da taj broj od 7-8 koliko imamo te regionalne deponija mora da se proširi bar na gradove. Dobro. A da li postoje i kojih preporuka bi se mogli pridržavati da bi se pravilno upravljalo opasnim otpadom? Sticam okolnosti, ja sam učestvovao u izradi zakona bezbednosti i zdravlja na radu. Prvi kongres je bio na Kopaoniku gore. Kao što vidite, pre svega mora se pridržavamo tih mera. I poslodavac zaista mora da propiše sve to. Znači, bez obzira šta radi, svuda je otpad, čak posebno tamo gde su ambalaže, gde je ambalažni otpad. Ja malo pre nisam rekao, taj otpad može biti kućni, zatim komunalni, industrijski, medicinski, vojni, plivajući, pazite plivajući jer naša reka, znate kako su, i naravno svi drugi otpadi koji se svrstavaju pod ostalo. Kao što vidite, zaista su veliki problemi, moraju poznavati da bi prišli tretmanom onako kako je to zakonom upravljeno otpadom propisano. Dobro, idemo dalje. Sa vremenom u deponijama se odigravaju degradacioni procesi koji su podeljeni u više faza. Koje su to faze? Da, to su 4 osnovna pravca vezana za odlaganje otpada i naravno razlaganje aerobno, anaerobno, sa ili bez kiselnika, naravno spraćenje svih onih isparenja i naravno oslobađanja gasova koje moramo da pratimo, to je kontrolisano da odvodimo tamo gde treba. Sve to podrazumeva ne samo ispuštanje u vazduhu, nego taj tretman kompleksno, to je aeralno pročišćavanje. Naprimjer ovako, mi imamo masovna groblja, to moramo reći, jer vrlo često se savrši obrada tela, mrtvih, kremiranje ostataka ljudi koji su umrli. I tekako, prilikom tog kremiranja, znate koji se gasovi oslobađaju, strašno veliki. Jer znate, čovjek svašta u sebi ima nešto, jer on jede kiselo, slavno, slatko, svašta nešto i kaže da uje čovjeka i najgori. Kao što vidite, posebno grupi do organska otpada, ostaci tela životinja, prilikom klanja. Pa moramo, naravno, boje, biocidi, posebno ta rabnja ulja koja se sagorevaju. Vrlo često imate ljude koji sagorevaju gume. Znači, moramo da pribegnemo metodi pirolize, gasifikacije, sagorevanja i incineracije i naravno sve druge. To je pre svega termički tretman otpada, ali i dalje mislim na taj hemijski, a sve je to dekontaminacija. Šta znači dekontaminacija?
To je skup mere i aktivnosti koje se preduzimaju u cilju otklanjanja, neutralizacije i uništavanja tih agenasa koji su sastavni deo pojedinih opasnih otpada. Dobro. I sada bih vas pitala, ko daje dozvole za tretman opasnog? Pa Zakon o upravljanju otpadom je to lepo regulisao oko svake opštine, postoje organi koji to rade, znači sve je propisano, samo se pridržavati tih mera. Naravno, neki gradovi imaju, neki nemaju komunalnu policiju, i naravno sve druge organe koji to kontrolišu i rade. Međutim, svuda je okroz Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu propisano to i ljudi se uglavnom pridržavaju. Naravno, problemi su dalje veliki, posebno tamo pod reka i jezera gde ljudi vikenduju, da govorimo o drogi, narkomani, to je veliki problem, droga, narkomanija, koji preturuju tamo po smetlištima na tu temu i da ćemo jednoga dana imati neki razgovor na tu temu. Posebno sad u vreme masovne digitalne svečanosti, gde se baca na sve strane ta plastika, ti špricevi, šta ja znam. Biće prilike i o tome ćemo. To je veliki problem. Znači, u pitanju je, poštovanje zakona, ali pre svega mislim na edukaciju, obrazovanje ljudi, jačanje svesti i naravno kontrola od strane nadležnih organa. Tako je. Buduća pandemija sa koronavirusom COVID-19 koju uveliko najavljuju, kako da je zaustavimo na vreme? Ona se već proširila, raširila. Da, bio gost više televizija, još u martu kada je bilo najteže prošle godine. Evo i sada i dalje se vodi polemike da li je namerno, nenamerno izazvana, da li je prirodno veštačkim putem, da li je nastala tamo na pijaci ili ne. Ali sve što je proces, to je jedan kružni tok. Jer ono što ima Topski jednu krivulju koja ima svoj uspon pad. Međutim, ovo se dešava u zadnje vreme, malo je čudno. Ja sam doktor biohemijske nauka, ali zaista malo čudno ponašanje te krivulja i zašto je to tako. Ali činjenica da vidite narasta broj, pre svega zbog gomilanja, da kažem, ljudi, povratka sad iz Turske, sa mora, sa Jadranskog mora, zatim posle ovih masovnih okupljanja. Čak i doček, moramo reći, olimpijaca svaka čas, ali ovoliki broj okupljanja ljudi na jednom mestu, po meni, nije treba se dozvoliti. Kako doći do pravih odgovora kada je u pitanju COVID-19? To je problem. Do pravog odgovora. Ja kad bi to dao pravi odgovor, ja bi dobio Nobelovu nagradu. I možemo svi da govorimo, međutim, ipak moramo poštovati tu svetsku zdravstvenu organizaciju, čiji smo mi potpisnici. Naravno, mi imamo taj tim. Ali ponovo kažem, mora da ima jedan sinergijski pristup. Jer zaista nauka mora biti ispred struke. Ispred struke. U nas za sada ne bih rekao da je tako. Evo recimo primjer, oficiri atomsko-biološke i hemijske odbrane morali bi se tu naći. Jer zaista taj tok praćenja, širenja, posebno kroz ambientalne uslove, za njih tu nema dvojbe, oni to dobro znaju. Znači moramo poštovati upute, ali moramo biti jako disciplinovani, to nismo. Evo sad kad su se slave, bilo Sveta Petka, pa Pantele, pa sad će biti Preobraženje. I tu se ljudi okuplju u velikom broju, gde nema te ventilacije baš i sve je to opasnost. Veliki je problem sad kad krenu škole, kako će to ići. Ja znam ranije, kad nije bilo COVID, kad uvijek imam nastavu, ja posle 2 sata studentima kažem svi zaiste vani, ti 15 minuta su van prostorije, da su zrače. A to je jedna jednostavna stvar koju ne poštujemo. Tako da moramo sve te preventivne mere poštovati. Ovo što smo do sada uradili, po meni, nije bilo najbolje. Ajde, nadamo se boljem, ali vidite, raste broj zaraženih. Mada već bijemo bitku, vodimo borbu sve uspešnije. Sa imunitetom. Da. Ostaje nam da završimo ovaj deo emisije o ovom delu ekologije, o otpadima i ja bih samo sad mogla da vam zahvalim što ste došli i ovaj put, odvojili svoje dragoceno vreme i došli da ispoštujete našu emisiju i ovu divnu temu i jaku temu, osnovno mogu da kažem, koja se tiče svih nas, poštovani gledaoci. Poštovani gledaoci, tema emisije Čuturice i poznati. Što se tiče moje današnje gošće, mogu vam reći da je ona jedna divna osoba, vrhunska umetnica, vrhunska naša solistkinja, a sad, ne zna se više da li je umiljatijeg glasa ili umilnoga lica, a mnogo je voli naša Čuturica. Sa nama danas Aldehard Dragica. Dobrodošli u našu emisiju Čuturica. Hvala lijepo.
Gospođo Vesna, hvala lijepo na pozivu na koji smo dugo čekali da dođe dan da ja uspijem da zakucam na vrata Čuturice. Tako je, tako je. Baš ono sa nestrpljenjem smo vas očekivali, to je vaš dolazak. Kako vam se sviđa ovdje kod nas? Jako lijepo. Ja bi najradije malo ostala ovdje 2-3 dana da to svi kažemo. Dragice, povod vašeg dolaska u našu emisiju je festival, međunarodni 19. festival Zlatni glasovi, gdje ste vi, kako da kažem, pogazili sve ispred sebe. Ajde da se tako žargonski izrazim, znači prva mesta i kompozicija i tekst i vaše izvođenje. Ali nećemo sada od toga da počnemo, nego od nekih vaših početaka. Vi nam dolazite iz Nemačke, tačnije iz Stuttgarta dolazim, gdje živim i radim već 32-3 godine. Dobro. Tamo ste porodično? Porodično, tamo imam sina, imam snajku i 2 unukice. Radim u Stuttgartu. Tako je. I muzika, bavite se muzikom i radite još nešto. Da, muzika samo snimam za Sezam produkciju, inače nije ni bilo mogućnosti u prohojelom vremenu, već godinu i po 2 dana, nije ni bilo mogućnosti zbog ove situacije koja je svugdje u svijetu, ali idemo dalje, mi ne stajemo, mi ne odustajemo. Mi idemo našim putem. Tako je, tako napred. Je. Tako je. Kažite našim poštovanim gledalcima, kad ste vi počeli sa muzikom, sa pevanjem, eto? Kad ste to zavoleli? Ja bi, kao prvo, kad smo već na temu gledalci, da pozdravim od srca vaše cijenjene gledalce. Hvala. Započela sam isto kao mala djevojčica. Malo sam rođena sa pjesmom. Muzika je bila i ostala moj životni put. Iako život mijenja životne staze, pa moramo da se preorijentišemo iz ovog ili iz onog razloga, da se snađemo u svim prilikama i situacijama. Znači, nikada ne treba odustati i ne treba reći ja to ne mogu. Ne, ja sve mogu. Da. I ako se padne, ustane se, ide se dalje. U životu su uvijek programirani usponi, padovi, usponi, padovi i sad je najbitnije da čovjek istraje u svemu tome, da se ne predamo. Znači, biti optimista i u situacijama kad možda to ne izgleda baš tako. A ja sam jedan veliki optimista bila i ostaću kao samohrana majka u tuđem svijetu, nije tako bilo lako. Započela sam moju muzičku karijeru kao dijete, kao učenica osnovne škole, pjevala sam već na audicijama, osvajala prva mjesta, drugo mjesto, možda nekad i 3. mjesto, više se ne sjećam, ali uopšte nije bitno. Ja sam slijedila put svoga srca, put muzike i pjesme. Tako je. I to se dalo primetiti, jel tako? Učitelji, učiteljice, već šta ste imali, koga ste imali? Da. Oni su primetili taj vaš talenat, jel tako? Pa znao je čitav moj grad Teslić, ja sam rođena u Tesliću, u Bosni i Hercegovini. I to je manji grad gdje svako svakog zna, gdje svako svakom kaže dobar dan, doviđenja, dobrodošli i tako dalje. Gdje je svako bio ispoštovan, gdje je svako svakoga znao. A znalo se da sam ja uvijek pjevušila i pjevala, učila zadaću, ali sam slušala radio Šabac, pa prepisivala pjesme umjesto gradivo. Ali sam moju školu naravno završila. Tako je, tako je. I onda sećate li se kad ste onako, ajde da kažemo profesionalno negdje prvi put nastupili? Kad sam završila srednju školu, odmah sam otišla putem muzike jer to je bilo jače od mene. Znači nije moglo ništa da me zadrži, otišla sam u svijet gdje sam otišla u Srbiju, Kruševac, Paraćin, Ćupriju, Beograd. I tu sam pekla moju muzičku karijeru, kao prvo, kao drugo sticala poznate pjevače, poznate koleginice, kolege, dobijala savjet, učila, pekla svoj zanat, osjećala se
hrabrijom i snažnijom, jer čovjek kad ima bolju muzičku podlogu i razmijeni mišljenja i čuje vrsne umjetnike, kolegnice i kolege, znači svi preuzimamo nešto, imamo svoje idole i tako dalje. Tada sam već ispekla zanat i 1987. godine u Beogradu sam upoznala mog tadašnjeg kompozitora i producenta Izet Durić i snimila sam moj prvi LP u Beogradu u studiju kod A.C. Zdravkovića, čega se toliko sve ove godine sjećam, toliko me ostalo nešto lijepo u sjećanju. To se ne može zaboraviti. Ne može se zaboraviti. Kao prvo, što se tiče ljudskosti i karaktera tih osoba, ostalo me toliko lijepo u duši da se toga tako rado sjećam čitav život. Znači, moj CD je izašao, LP, Sećate se naziva? Dragica Mitrović, Ko ti je ona? Ko ti je ona? Eto. Dragice, recite nam taj tok vašeg uspjeha i napretka od tog prvog CD-a, LP, pa do dan danas. Šta ste sve uradili onako da čuju naši poštovani gledalci? Pa evo ovako, po izlasku moga LP i naravno kasete u istom izdanju, tadašnja situacija nije nam bila naklonjena ni u kom slučaju. I upravo kada sam uhvatila zalet da pravimo promocije, da pravimo koncerte, uspjeli smo da napravimo par koncerata u Crnoj Gori, u Podgorici, u Beogradu, promocije na radiostanicama, Beograd 202, tada Šabac, ne znam, ja više sam izaborila gdje sam bila, uopšte nebitno. Uglavnom, moj LP tada nije imao normalne uslove za reklamiranje, jer je došla ona nesretna situacija u našoj zemlji kad više nije bila muzika interesantna, kada je sve bilo drugačije. Trajalo godinama. Ja sam tada napustila muziku, ostavila muziku, jer ja pjevam srcem i dušom, a tada je moje srce bilo negdje sa mojim narodom, sa mojom familijom, sa mojim jedinim sinom i nije bilo mjesta za pjesmu. Naravno, kasnije sam mogla da nastavim da pjevam, ali nisam. Duži period, potrajalo je 15-20 godina da sam napravila muzičku pauzu. Pošto sam samohrana majka, morala sam da školujem sina, da nađem posao. Otišla sam u tuđu zemlju, morala sam da naučim jezik, morala sam da stvorim budućnost kao otac i majka mom sinu. To mi je dobro uspjelo. I počela sam ponovo sa snimanjem, ali samo sa snimanjem za Sezam produkciju. Izdala sam 2020. godine. Snimala sam skoro 2 godine, kompletan album, 8 pjesama. Prošle godine sam izdala u junu album pod nazivom Čuvaj nas Bože, upravo zbog ove situacije koja je bila. Nije planirana namjenska pjesma, nego je tako gospodin Ognjen Nedeljkovski napisao tekst pjesme za mene po nekakvoj mojoj autobiografiji i upravo po pjesmi Ne dam sina. Što sam otpjevala moju autobiografiju o mom sinu i o meni Ne dam sina. I iz te pjesme gospodin Ognjen Nedeljkovski je imao svoju viziju i napravio mi ponovo pjesmu Čuvaj nas Bože, po čemu je upravo dobio naziv mog CD-a Čuvaj nas Bože. Ja volim moga sina, ali volim i sina i kćeri čitavoga svijeta. Djeca su nešto posebno za mene. Bravo, Dragice, bravo. Posebno. Bravo. I svakom djetetu i svakom dječaku želim sve sreće svijeta od sveg srca. Sada bih vas pitala odmah direktno, kad ste
festivale i kako je krenuo taj put i taj tok da se pojavljujete sa divnim pesmama na festivalima? Pa čim sam počela ponovo da snimam 2018. godine, naravno čovjek, snimila sam baš prvu pjesmu od Slađane Ane, Nije lako, upravo za festival, za Lira festival, tu sam bila i osvojila sam drugu nagradu za izvornost. I baš tada u tom periodu sam snimila ponovo 5 svojih pjesama sa moga LP-a, da oživim te pjesme, da im dam ponovo šansu da ožive, pošto su mnogi i prijatelji preko FB i ovako prijatelji u životu pitali šta se desilo sa mojim LP-em i sa mojim pjesmama, Ko ti ona ili Rastanak ili venčanje, Kuda ti vjetrovi nose, Šta je bilo ne vraća se. Znači, ponovo sam snimila te pjesme sa istim tonom, sa LP-a i oživila ponovo te moje pjesme, što mi je bila jako velika želja, jer to su moja muzička djeca, koja nisu imala šanse tada, ali ne da me mi sada da umro, jer to meni puno znači. Jer to je moje životno djelo i to životno djelo ja ostavljam i za sebe. Jer imate neku pesmu, onako posebnu, dragu? Sa LP-a izdvojila bi uvijek pjesmu Ko ti je ona. Ta pjesma nešto kaže, nije to samo pitanje ko ti je ona, ono, bukvalno. Nego ima u 3. strofi, na kraju pjesme, kaže, naći će se i za mene neko ko će da me i voli i ljubi. Vrijeme će istinu da kaže ko dobija od nas, a ko gubi. Odlično, bravo, Dragice. Znači, imaju svoju temu, imaju svoju težinu, imaju svoju priču. Kompletna ta pjesma, recimo, i kompletne moje pjesme, jer ja biram pjesme, ja pjevam sa srcem. Dobro. Da se vratimo na ovaj skorašnji festival, međunarodni, 19. festival Zlatni glasovi, gde ste vi triumfovali, po nekom mom mišljenju, a po mišljenju svih koji su pratili festival. Nešto o tome i o nagradama, tu ste pobrali divne nagrade i da ćemo naši poštovati. Evo ja bi prije svega, prije nagrada, bih rado da se zahvalim Dušanu Jovanoviću Dukiju, naravno na učilištu, da sam imala čast da budem učesnik tog festivala, da se zahvalim kompletnoj organizaciji festivala Zlatni glasovi, organizatorima, Dušan Jovanović Duki, organizatoru kao i sponzorima, kao Divis Basarić, voditeljici, svi su bili divni. Čast mi je bila da je gospodin maestro Ferus Mustafov došao na moj poziv iz Skoplja 3 dana. Je bio sa nama, tako smo se lijepo družili, tako smo lijepo proveli vrijeme i toliko sam sretna da upravo Ferus Mustafov sarađuje sa nama i već 5 pjesama je odsvirao maestralno, kao i obično. I Dragice, samo da vas pitam i da kažete našim poštovanim gledalcima, za one koji ne znaju, vi ste osvojili prvu nagradu. Prvo mjesto je osvojila sam sve prve nagrade, 5 prvih nagrada. Na festivalu Zlatni glasovi učestvovala sam sa melodijom Kako? Na tekst Slađana Ana Ivanović, kompozitor i aranžman je radio Aleksandar Radovanović, studio Atom Stuttgart i moja malenkost, ja sam otpevala. I bila je maestralno. Pesma je divna. Tako je odlučio žiri, tako je odlučila publika, tako su odlučili slušalci internet radija. I slušalci na samom festivalu, oni su izabrali moju melodiju Kako kao za najljepšu melodiju festivala. Tako da sam pobijedila i sretna sam. Drago mi je, logično da mi je drago. Pesmu Kako, poštovani gledalci, čućemo sada na kraju našeg razgovora. A samo bih još da vas pitam, Dragice, jer imate neke planove
ovo je bilo sad skoro, ova pesma, jer je nešto u planu Imam, i da idemo da čujemo pesmu. Imamo upravo ova pjesma Kako, pa evo ovako, najava. Ovaj temelj mog sljedećeg CD-a za moju Sezam produkciju, Kako, pa vidjet ćemo kako će biti dalje. Već sam snimila 3 pjesme. Biće to dobro. A nastavljam sada u Stuttgartu, tako da ću iduće godine, negdje, ne znam, polovinom godine izdati novi CD. Dobro. Sa 15 pjesama. Sada bih ja vama nešto na kraju da... Evo, Dragice, ovo je za uspomenu od našeg tima. Znači, evo imaš ovdje imate zahvalnicu, imate ovdje našu knjigu Šumski bojem fantazija. To je nešto tekst duetu rađeno, jedinstveno nešto, od strane mene i kolege, Vladimira Nestorovića. I tako, polovina je mojih pesama, polovina zbirke njegovih. Eto, to je to, što se toga tiče. Baš se radujem. Ovo bih htjela ja vama da poklonim. Ovo su vaši CD-ovi, je tako? Da. Dobro. Hvala vam. Ja vam se zahvaljujem vama i vašem timu i tako ću rado da ponesem ovo u moj drugi zavičaj. Eto, za uspomenu. Za uspomenu. Dragice, bilo nam je zadovoljstvo da provedemo ovo vreme u vašem društvu, slušajući vas o svim tim vašim uspjesima, o vašem životu. A sada, na kraju, bih predložila da čujemo pesmu Kako, znači sa ovog festivala 19. Zlatni glasovi, a tako može? Rado, može. Izvolite. Hvala lijepo. Kako da se rastanemo, kad se volimo, kad u duši iste želje Bože nosimo, kad u duši iste želje Bože imamo, što me Bože s tim sastavljaš, pa me rastavljaš, što mi daješ sreću, pa je uzimaš, što me Bože s tim sastavljaš, pa me rastavljaš, što mi daješ sreću, pa je uzimaš. Kako da se rastanemo, kad se volimo, kad u srcu iste tajne Bože krijemo, kad u srcu iste tajne Bože krijemo, što me Bože s tim sastavljaš, pa mi rastavljaš, što mi daješ sreću, pa je uzimaš, što me Bože s tim sastavljaš, pa me rastavljaš, što mi daješ sreću, pa je
poštovani gledalci, počinje deo emisije Čuturica u kojem vam predstavljamo naše goste talente. Ovoga puta naš gost dolazi iz Smedereva i ono što ga karakteriše to je da divno piše, znači on je tekstopisac, a pored toga on će vam reći čime se sve bavi i zašto je još talenat, šta sve organizuje, šta je sve prošao kroz život i naučio. Znači, o tome će vam reći on sam danas. Naš gost je Sava Fišća iz Smedereva. Dobrodošli, Savo. Hvala. Kako vam se ovde čini u našem studiju? Meni je predivno u ovom vašem lepom studiju. Da iskoristim najprije priliku da pozdravim sve gledalce YouTube kanala i Čuturica emisija, naravno i tebe kao domaćina ove emisije i da se zahvalim što si me pozvala, da ti budem gost, eto da iskoristim priliku da pričam nešto o tekstovima. Hvala što si našla malo vremena da posvetiš nekim talentima koji su nekad bili talenti, a eto sada pokušavaju na neki način da dođu do nečega do čega smo trebali da dođemo mnogo ranije. Tako, pre nego što vas pitam ono prvo zvanično pitanje koje obično pitam svoje goste, ja moram da kažem da vi niste tek tamo neki tekstopisac, već ste veoma talentovani u tome i vaši tekstovi su se i pročuli i otpevani su, jer tako? Da. O tome ćemo čuti kroz emisije koje se peva vaši tekstovi. Dugo se bavim tim pisanjem tekstova, nažalost tekstovi tek neki su ugledali svetlost dana, a sve ostalo po arhivama, kod mene kući. Imam tekstova koje sam nudio svuda, svakome, no nažalost živimo u takvom vremenu da zna se, otprilike znamo kako stižu tekstovi do kompozitora, do aranžera, do diskografskih kuća, tako da šta da se radi, eto vi ste jedini kod kojih sam se obratio i došao da eto promovišem nešto što imam, što neću reći da je... I što je kvalitetno. To neka drugi kažu, ja ne mogu da kažem da je kvalitet, to neka drugi pričaju. Da, proći će taj deo kroz emisiju. Ja bih vas najprije samo pitala, otkad ste vi to primetili, taj talent kod vas? Kad ste vi počeli da pišete tekstove za muzičko izvođenje, za pevanje? To su bili, najda kažemo, mali tekstići još u osnovnoj školi. Imao sam jedan tekst, pošto sam ja rodom iz okoline Pančeva, postojalo je tad Raspojno proleće u Pančevu, tako da je urađen jedan tekst na temi Pančevo, mili grade moji. Daleko je to bilo 80. godina, zaboravio sam i kako ide taj tekst, ali uglavnom to je bio neki moj početak što se tiče pisanja tekstova. Dobro. Vi ste to počeli znači kao dečak i da li je to neko primetio, na primjer u školi, učitelji već u to vreme? Primetio je učitelj violine u osnovnoj školi, Žarko Drenjen u Banatskom Novom Selu i tako s njim sam počeo, čak i on i radio taj aranžman za tu pesmu Pančevo, mili grade naš. Posle toga sam ja počeo da pišem tekstove, da pišem, obilazio sam, ranije su bile popularne kafane Šumatovac u Beogradu gde su se skupljali muzičari, pevači, autori, tekstopisci, mislim sve je to bilo na nekom visokom nivou, gledano sa neke staleža visine, ali eto ja sam se borio kako sam se borio, da bi dostigao do jedne priče gde smo ušli u snimanju sa Sašom Kojićem, inače to je brat od strica Dragana Kojića Kebe, nažalost snimili smo taj CD za Diskos, u stvari LP je bio za Diskos iz Aleksandrovca. Krenuli smo sa promocijom tih pesama, zadesila ga ta tragedija saobraćajne nesreće i posle toga sve počelo da se gasi. Ja sam počeo da radim neke druge poslove i organizacije muzičkih zabava, festivala, modnih revija. To sam htjela da vas vidim, šta ste sve. I tako, da krenuli smo nekim putem, bilo je tu svega i svačega, estrada je čudo. Šta kažem, vi ste verovatno u tom poslu, znate šta se radi. Vi ste, sem toga što pišete divno, organizator mnogih kulturno-umetničkih dešavanja, zbivanja, muzičkih, jel tako? Da, tačno.
Pa o tome nešto da čujem, ako. Pa o tome, eto što se kaže, organizacija i modnih revija, festivala, gostovanja, narodnih pevača, glumaca, što se kaže jednom rečju, organizaciju muzičkih svečanosti. Da li je teško biti organizator ili je lako? Pa, danas, eto, pogotovo. Nije teško biti organizator, teško je raditi sa ljudima. U prevodu teško je raditi sa muzičarima, sa pevačima, sa pevačicama, jer oni su uvek u njihovom nekom fazonu, tako da koliko god da zarade njima je malo. I onda uvek bi moglo malo više, malo bolje, što se njihove strane tiče, oni gledaju, da ne kažem, eto, sad ja da iskoristim priliku da se izvinim svim pevačima, ako da se ne nađu na tapetu, ali nažalost tako je, znači cifre se gađaju bombastično. Znači previše traže. I tako da to je malo i nerealno, ali eto, nažalost, dešava se i to da neka od naših pevačica možda peva za 15-20 hiljada evra, a neka za 15-20 evra. I tako da ne širim priču. Pa dobro. Setila sam se, pričali smo pre emisije o tim vašim anketama koje ste sprovodili tamo u vaš kraj. Kako je to sve izgledalo? To je bilo povodom neke emisije, tako čega? Pa vidite ovako, anketa kao anketa, znači ovu emisiju što bi ja sad propagirao, što bi je radio, to je Seoski Lola. Znači, radi se o jednoj emisiji, o jednoj priči koja hoće da vrati malo unazad ovo vreme, da se prisjećaju ovi naši dečaci i devojčice, šta je bio Lola, kakav je seoski Lola, kako se živeo život, kako su se ranije udvarali momci devojkama bez mobilnih telefona, internet i tako toga. Znači, radili bi jednu priču, došli bi u selo, napravili bi anketu. To bi bilo divno, ajte poštovani gledalci. Ripa i selo, šta vi mislite, ko je po vama, ko zaslužuje, pitajte da bude seoski Lola? Ajde. Pa, neko valjda malo od mlađih ili? Od mlađih. To je vaše mišljenje. Znači, radi se anketa da vidimo šta meštani misle o tom potencijalnom Loli. Dobro. Zanimljivo, jako zanimljivo. Onda napravimo priču uz lepo druženje, uz lepe nagrade, uz gostovanja i od pevača i od pevačica. Znači, to bi bio sve jedan sveobuhvatan sklop jedne lepe zabavne priče. Eto, divno. Što se tiče pomoći od države ili od ljudi uopšte, jer je bilo neke pomoći kad ste vi organizovali te priredbe, festivale i već šta ste sve organizovali što se tiče? Konkretno što se mene tiče, ne, a odgovorno tvrdim i ovih mojih kolega što su radili sa mnom, da nikad od države nismo dobili ni prebijenu banku. O Bože, da li je moguće? Ja se izvinjavam, morala sam prosto da pitam čoveka. Sve je moguće. Ali da, i teško je organizovati to sam. A i dan danas organizatori se žale na to, je tako, na tu neku vrstu pomoći koja im se ne pruža. Pa ja ne znam, kad se organizuje festival i tako, ne poznajem takvog organizatora kome je država dala nešto u sklopu organizacije, manifestacije, ako država ili neko iz tog, da ne kažem, vrha nije bio ugrađen u toj priči i da je išao u talu. Dobro, pa nažalost tako je. Savo, jer postoje neki planovi kod vas? Pa planovi što se tiče kod organizatora, tekstopisaca, ovih ljudi koji se bave tim poslom, uvek postoje. Da je nešto u pripremi, da neko planova ima mnogo, pa evo konkretno pričao sam o ovom seoskom Loli, planiram da istrajem na toj priči, radim na tome. Eto, Bože zdravlja, došao sam kod vas u emisiji, možda će i preko Čuturice ići seoski Lola. Doći do neke saradnje, pa eto čisto da krećemo u neku priču, pa da vidimo šta će ta priča da odgovori. Dobro. Znači, to su vaši neki planovi. Da. Hoćemo da čujemo neki tekst, je tako? Pa, ljubavni kakav. Pa, eto neki, možda koji se otpevao ili bilo koji hoćete da čuje naši poštovani. Otpevanih tekstova, ovo je sad tekst jedan koji sam skoro napisao. Može. Pa kaže ovako, imala si sa mnom sve, moja ljubavi, malo ti je bilo to, pa otišla si. Kako li si sada, moja bivša draga, čujem da me tražiš od praga do praga. Sa momcima drugim
popunjavaš vreme, u ljubavi s njima nećeš naći mene. Ko kap vode na dlanu, čuvao sam te, a ti pored svega tog htela promene. Pa opet refren, kako li si sada moja bivša draga? Divno, eto, baš ono da se otpeva, bilo bi super. Eto, ima ovako jedna vesela koja kaže ovako, meraklijska pesma, isto u dvojku, bi mogli da kaže, hej kafano prokleta, na šta si me navukla, da se družim tvojim stolom, pevačicom, alkoholom. Alkohol, svi ga volimo, to i pevačicu na stol. Dobro, Sava, odlično je bilo. Ja bih sada da se zahvalim što ste nam bili gost. Hvala i vama što me pozvali, još jednom. Nadam se da ćemo sarađivati i u budućem. Želim vam da vam se ostvari to što ste naumili sa tom emisijom. Da vam se otpeva još neki tek, da se pretvori u neku lepu pesmu. Imate lepu čuturicu. Hvala. Da li je puna? Eto, to je sad tajna. To je tajna. Poštovani gledalci, eto, bio je to Sava Fišća, a mi nastavljamo dalje našu emisiju. Hvala još jednom, svako dobro, pozdrav. Poštovani gledalci, na redu je slobodno vreme našeg poznatog gosta. Sa nama je danas Dragica Alderhart i da čujemo kako naša Dragica provodi svoje slobodno vreme. Izvolite. Pa evo ovako, kao i svi drugi ljudi, mi živimo naš život sasvim normalno, sasvim obično, sa porodicom, sa familijom, sa unukicama, imam dvije čarobne princezice, tako da mi je to najdraže slobodno vrijeme sa mojim djevojčicama. Onda posjetim tako neku prijateljicu, imam moje dobre prijateljice pa se posjetimo, ali uglavnom sam puno radila na muzičkim projektima, onda uglavnom puno vježbam, puno radim na temi muzika, jer sad smo baš dali gas da to uradimo, znači pjesme moraju da baš da legnu ono na srce i dušu, da čovjek to izvježba, odradi. Kućni poslovi, neki put odim na plivanje, ako volim prirodu, volim cvrku ptičica. Priroda, tako, poštovani gledalci, bez prirode ništa. Uglavnom, to bi bilo to. Ovo slobodno vreme, o čemu ste nam pričali, odnosilo se za život u Nemačkoj, tako što ste vi tamo. Da, bome, u Stuttgartu, to je to. Kakva je njihova priroda, je lijepa? Isto tako lijepa, priroda je svude lijepa, samo treba je znati vidjeti lijepim očima. I očuvati. Eto, poštovani gledalci, čuli smo kako naša današnja gošća Dragica Alderhart provodi svoje slobodno vreme. Poštovanje, voljeni zemljaci moji. Jao, veseli Čutulko, nešto ću vam sada reći. Ako nas u životu ima puno želja, a da li ste znali da postoje samo 3 verna prijatelja? Dragi moji zemljaci, ja nisam znao. A znate li vi da postoje samo 3 prijatelja u životu? A znate koje su to 3 prijatelja? Prvo, stara žena, drugi, star pas i treći, sačuvan novac.
Poštovani gledalci, da čujemo prvo nagradno pitanje iz oblasti prirode, u ovom slučaju ekologija. Pitanje vam postavlja naš današnji poznati gost i saradnik, profesor Rade Biovčanin. Izvolite, profesore. Pitanje za gledalce. Šta obuhvata hijerarhija upravljanja čvrstim otpadom? Eto, poštovani gledalci, čuli smo nagradno pitanje, nadam se da ćete znati odgovor. Na redu je drugo nagradno pitanje iz oblasti zdravlja. Pitanje za vas glasi: da li je potrebno piti vodu posle obroka? Nadam se da ćete znati tačan odgovor i da ste pratili temu Čutorica i zdravlje. Poštovani gledalci, na redu je treće nagradno pitanje iz oblasti muzike. Pitanje vam postavlja naša današnja gošća, Dragica Aldehard. Izvolite, Dragica, za pitanje. Evo, postavit ću jedno vrlo lagano pitanje na koje ćete moći stvarno lako da odgovorite. Kako je naslov moje najnovije pjesme ili pobjedničke pjesme na 19. festivalu Zlatni glasovi u mojoj interpretaciji koja je bila i osvojila sva prva mjesta? Eto, poštovani gledalci, pitanje nije teško, a naročito ako ste pratili festival.